siasa cia Vilingi wa Mauvoo. Musesiani wakana wa matuku miongweli na atatu mwini wa dhandatu mwakana wangilili na miongweli na ili niselili ka mwendo wa samonza masaa masema bikangu dho chindini wa Vilingi wa Mauvoo ngumanyithie Mauvoo latwa kumbanisya muthenyani wa umundi mesani tu ya Vilingi wa Mauvoo tuatianie dhini wa Facebook ni Mutongoi TV nito MAKENZI wa Mutunga tuambililiani kana ateti kumangaliko sia mwingi na alame ungu wa mwabule wa Azimio 1 Kenya ni matula mutindongo ya Wiper Kalonzo Musyoka kwa kila mawe ta ukukunia malebe ngaliko imwe ya ateti na muno alama chama cha Wiper oka aibadhola ala angi masya makibadhukanyo mainene ya sokoni wa thokoa kuya mwingi Kitui ula wa seneta wambe kauntini ya Kitui David Musila na waweta Kalonzo ukabadhula ateti asu na alame ondhini wa ngwatanio ya Azimio 1 Kenya. Lina Musangi nukutuelesya. Ama onene isio ni kivadhukanyo sub-countini ya mwingi othiloni wasu wa countini ya Kitui ni mamutula Mutongoi wa kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ovalema waeta kananda mbukani siake utati countini ekone ya maleve ya Tongoi ma kiama kiake mwaudhudhe ekali masako wa Tongoi enditi kiama. Koke musao na ulo kumelele mataki vila kia uyumbe wa sub-countini ungu wa kiama kia NAK ni wakule enenzi makasa kuwa Tongoi mena meka uvamana uoni usakuwa nini munanalo vaniwa kwe mwini wa nyanya. David Musila ulavu imasemba ni motuika ngavana wa katatu wa county na kiama kia Jubilee ndambukani siake utetini wa sekana ngwatani ya Azimio 1 Kenya ina siyama mbingi indi ya Tongoi ma kiama kia Wiper ni meovadha siyama kwa kukuni ya maleve ya titima kiama kia moka. Siama bingi muna na nini kitunadi Jubilee munu nini zini Azimio lakini maa Wiper wapa siame mesiasia Raila ona maitweta lakini maoka mekutanoni maoka penia alote wa Wiper yutuikuja tuogimwe asimwe mekutano leo ingeni wa dhudha ya kali muno anake matoese utati wa Mauvoo. Unakuda situ utakulungana na kiama. Unaana kiama mbame siama nozea. Akwata kiwina. Tukaangu wawele kiama. Oni makulele kanana mbame chikuna sio kwa Mauvoo. Mata kumana Nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma sokoni wadho kwa mwingi othiloni wasu wa countini ya Kitui ni Lina Musangi. Okabindani ka Mutongoi wa chama cha PTP John Mutuaka tukuna ula ingi ni mukwatanithia wangwatanio ya siama ya Azimio va ilembetani ya ukamba ni wa mukosoa muno Mutongoi wa chama cha Wiper nundu wa kwenda enende masakwe atongoi alame ungu wa chama cha Wiper meoka na weta kana Kalonzo ni wailite kuipetanga maundoni ma uteti ma county ya Masaku na kuweka enende kumya utuo wo bate kulikilwa uwiuka muthenya umwe itina wandambuka ya Mutongoi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ilembetani ya ukamba. Daniel Mongela ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Mutongoi wa chama cha PTP John Mutuaka tuku nanena na enendi ukamba wa mwala ni wa mukulia Mutongoi wa chama cha Wiper kuweka utwae siasa sia waniko
na kuweka ene nthi maunye utuo wate kudikilwa ndaelesha kana yiti vinda ya usakuwa siama inini vinda ya usakuwa mutongoi museo wala tevikie na niendo tabia Kalonzo ebalawe au mie jambo kani babe katuku kana mwezi atende niendo mwea kunira ila Amolo Odinga kura mumu kunea Kalonzo ni wetu waku anda manite na yumbe me odima yumana siasa sia numano nembete na ebinda kana mweyu mwambone ya mheshimiwa makaole munyaza wa muno mutabye siasa sia numano nembete na ebinda ingikatuku na ulangi ni mukwatanithia wa ngwatanio ya siama ya Azimio vaile mbetani ya ukamba ni wakulia ateti na muno alameungua chama cha Wiper kutwaisya uteti na wailu vatenu mangano kana ngavano ndaweta kana ni vinda ya kwethiwa na umwe na muno ivinda nilatende na uthenge usakuwa nini munene ona makuna siasa sina andaya siasa itenu mano wala waelesekana yini ni ya usakuwa mutongoi museo na kumina mathina ala methito voungua utongoi wa serikali ila yivo ya kaunti ino ya Masaku emo munenga kura nanye ni ndatu magi baono ndi mutu abandu bathuku nundu mwanyu bata seneta ninyo kana mwilonyu banzioka titho takuna we amana nundu serikali ya kaunti ya Masaku niete matulelo tutu iba kwiki hospitali kiu sidandawa na sindu sia muthembozi ka tukunga endo manda mbeza kuyolu niete nzioka aete maendeleo wake sioni bute imwe Daniel Mwongela Mutongoi TV kumva kibaoni mwala kauntini ya Masaku Vebata munene kukunikila uthukumi wa serikali cia mutiuko na kumanyakana isio cionthe ni cia thukumwa undu mawalanio maile uni uneni wa muyumbe wa Matungulu Stephen Mule abikite chathini cha kubingwa mulati wa maobisi kana administration block skuluni wa sekondari wa Mukengesia sub county ni ya Matungulu na bala wasia kana serikali ya county ya Masaku ni na balukile muno nthini wa utethe cia maundu make maendeleo na uno nginya atongo imethiwe maikunikila undu ilovia ilaibathiwe serikali cia mutiuko undu iutumika na kubithwa atongoi alame bithanitie na kungea mali ya mwenendi Boni Mutisia na mwandiki wa Mauvoo ainena na enendi na aliyesima skulu wa sekondari wa Mukengesia ulawi Matungulu va kaundini ya Masaku muyumbe Stephen Mutinda Mule ni wasekana maendeo matungito etina ni kwithiwa atongo imata uthukumanesa na ingimo mata uthukumithia ilovia nesa ila siathiwe uthukumi kwe mwenendi na muno va kaundini ya Masaku for the last 10 years which are appropriated in parliament to the county government of Machakos, you may not believe it, 120 billion shillings less the revenue they collect in Machakos. But truth be told, we cannot show the usage of 120 billion shillings in Machakos County. Vamule ni wamalika nyingi enendi kusakuwa tongo ila matonya uthukuma mwenendi nesa nthini usakuwa ni munene wa mwini wa nyanya na kwekithia kana thina na ulawe kumbilita mwenendi ni wavetangwa na kutungia ngia maendeo. Kwa hivyo wazazi, tuimanda ivila sia uyumbe, sia MCS, sia gavana na hiyo ya rais mkinipatia, I can assure you will have a total different country. Ingine wasekana alame uvikia na ukwata utongo indini usakuwa ni munene wa mwini wa nyanya nginya makunikile kula ilovia sia mituko itwawa na kusima na muno na tongo ya thuku na alama tekwete maendeo kwe mwenendi na muno kuikiria kana mauvitukanu alame thetu vama inasi oke waingi itina usakuwa ni munene. I want to make a confession to the nation, the entire nation of Kenya. If whoever will be elected president, whatever government can be elected, we must rethink on how money will trickle down from the national government to the ward level, not to the county government. Even if we are going to revisit some issues, it must be done. Yu ni wakule muvea wa kisomo kwekithia kana maskulu onthe ni manya ikiwa leu na muno kukwata simba uyekwe na maumu make mikalile umaolela thina wanza ulotonya kumbila aingi masei na lamena ukwati munini. Professor Mauvoo and your team,
you must think very quickly and come up with a school feeding program for all students in secondary schools in Kenya without teachers paying anything. Kuko na njaa, tuache kudanganyana. Kuna njaa na lazima serikali ijitolee kuhakikisha shule zetu za primary na za secondary school feeding program imeanza kuachia akina mama kutafuta kidogo ya jioni. Mahindi vindani la mondo makimekele matete wetu mwini mwene ndina kumuvinyia muno mondo ni makila muthenya na ukethiwa undu otania etho serikali gaiwa kio cha mwene ndina kumwitana thina umwekumbilite viligo mugo kuma mukengesia matungulu kaundini ya masako nyeni toboni mutisia Ngwesi musese tunenge hibuso twambe kusa uthiomo wa ndatikanini ndukathibasa nitusiokethete Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedhina masito nitawa Faith Mwende wewe ngalite single ne kaleta 300 ni single ndio sisi 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na no manda wa mundu ni manda mundu tuto na share single mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka mezi yesu ida wambitese kota nenda tinuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa si yako hii kwisa kukwatithia mundu kwendete thayune cha wocha ndwaima ni undu wibinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda Gethamba support baby sitola mwitana muno mutane editenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndatika miongo na sia iya mawiyo kilungu ne cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi Kama sisi John Zala, chairman SK Machakos branch. Machakos branch iko comprise ya Makueni, Kitui na Masako. Ile kitu baadhi ya regional show na ile to Iran kwa kilingo kiasi. Only up to mwaka wa ngilili na ngweli. Yote ngabili ndo corona. Na tunaamini miaka ile na show. Ende kuma mwaka wa Mbeya. Anduma hayo tunamana tunenge mwana tutatoa kutembea show tukana nayo na kitu kimetoka na wito mwingi ikana tusegobia so nzeo hizo zao bize show ikabiki ya kuoneka na nianza na yule mwenye kana wawe uende exhibit si kwa wingi ile wale tuina kila tu harvest ni tradition tu kila wachungwa wa Mbeya wacho chumwe ya Mbeya tukaika kanisani tukatunga kaimu bea tukatoa ngedha sia ba modani ona si umete kola kwitu ndo wa witu no agriculture etu na translate agriculture ino ne kada ya agriculture ko we etu ndi SK twabo yana mo twamato ya harvest na me wa moyo ama tu emo mande ando ala benda mangole onewa menidi ma tu atu afo tu ne ando amwe ala mato yo mwine wa otethiosu Edito amonya kikundi kita APDK Association of Physically Disabled of Kenya Machakos School nata mino tu wakata Mbeya wale ana kutangaza show na mbele tuna exhibitors mtekeno yu nibi tukito miongonyanya last time mlatu ina show 2019 ya miongomona na ko witu anticipate kwa wana mabikite kalibo yana imwe kwa na speed ila yogete na ondo ando mena excitement
ko tuenda uto jando ne mo ke sho ndo yaje ko ani nene maskulu ni tabadi kufika maskulu maana nyanya na kila skulu twadi kila skulu na tuyani tuka asiyo mingi tukakwata nusu ya azu tukaenda tu na cho karibuni nyote asante. Vena huku thini tikwa ivinda yasa Olive Health and Nutrition Clinics twina usungio waku etu itama huku vathukanio tamutambuko thina wa malenyu kwambatwa ni nthakame sukali mathina maivu na itausianda kiunguia mathina manzia cia usiei thina wa kuema kukwata mwana kuthua ni sindu kana allergy mathina magikonde kati wa mauangi twina kliniki musini wa Masaku Kitui Matu Mombasa Thika Meru na isio ingi cia nthi ya Kenya. Kwa Mauvoo angi tuthokie nthini wa kliniki cha Olive Health and Nutrition Clinics kana unena Dr. Mwangi kwisina nambani iya simu noti muunza imwe inya itatu thanthatu muunza thanthatu. Musese na uthocha ingi tuendanie imwe ikundi imwe ya kutetea haki cia amaitu na yukunia mababa uteti wa Azimio yu yeweta no nginya amaitu alama kabikia kusakua unyubanini munene ukite manewe myanya minene ya utongo serikali ya kati na ya county no kana kutethesa kukitia muyana wa amaitu serikali manena na kana manena deto inandiki Mauvoo amaitu wa ni maweta mena wikwatio munene kana amaitu ni matonya nthini wa myanya minene ya utongo na kwa ubayinzika ni mailite unewa myanya minene ta minister na nini mo ni maweta ni kikundi cha kunengwa ndai ya kwa mutongo wa Azimio Raila Odinga kona banaina bata wa kunyuba mundumuka mwanduma fakarua tamunini wake maiweta uni usili munene maundoni makuyana kwa mibaye. In this country, as much as we are electing our leaders, we want to have a peaceful environment to continue doing our work. After they get their mandate, then we are left to work. So we have to have a Kenya after that day. You need people to come and advocate for women to rise into leadership, and we need to identify the women with talent and encourage them to come. But besides that, the women who are going to go into government after this election, that should be their first priority, to advocate for more women to get into positions of leadership. There's board membership, there's PS position, there's CS position, and even at the county government. We need to put them in the county governments, and they are there. There are less scandals with women, and I think that's a fact. So that categorically means that the fact that we are being promised 50-50 is that we are winning a battle, a war that has been there where we have been discriminated, where even when you have papers, you have to jostle and hustle and bustle to actually just get your representation there. The fact that we can get into boards, the fact that now there are many women PSs, the fact that there are many women CSs, it is something that is coming. Will it be on August 9th? I said no. Is it something that will be achievable like Rwanda? Yes, we must do it. Uni ukewa wa eitu atatu na ala mate asekuma kisioni cha mwingi na alame dhiitwe mayekala meoka kwa kilungu cha miaka 3 balayu mekwitia utethio kwa andu mango ya ulau mabikie na kumatethesia kana kutethesia Frida Kiwenzi wa ukuu miaka 15 na unani mwanyiwa wa kilasi cha nyanya yuno kuelesea kana kuma nyinya wake amatia mwaka wa 2011 na widhiitwe aisubia ainae na alame na ukuu miaka 10 na nyanya Lina Musangi mwandiki wetu wa Mauvoo.
Nitwinena na Frida Kivenzi wa kuwa miaka 15 na ula ni mumanyi wa kilasi cha nyanya skuluni wa musingi wa Mwingi. Ni waweta kana ithitwa itethesya aina imake eli kwa ilungu ya miaka 3 kumasa imometwa kwa kwikithe kana ni makwata leu kati wa sindu ingi. Twitoto orphans tukalava ithio wa police station na skulu twithilela tukuiva ngoo sometimes tukulea kuiva na walimu motumisi twilio na pia moto illustration yitu na kutokea twilio. Frida ethitwe tawe ithe na nyinya wa aina imake eli ala ni Joy Mutethia wa kuwa miaka 14 na ula we grade 6 na Sara Muthe wa kuwa miaka 8 wa grade 2. Kwa saleu sometimes school fee mahitaji muhimu na hasa kuona vile anoangima kuikala si life poa vile wengine wanakaa tundu musio konola siani ingi sikuikala mundu na thioka na siani lingi wana dress poa wanakaa vizuri na kuwekitro unaona tu ukweze no kwemena tu mana Kivenzi yuni umya wetano kwa wonzo ula wina wendi wa kumatethesya nongo maike kunyama tukwata through ndututa mesi na asa taalimu matu provide ya ando angi Mauvoo karibu na ito mimi candidate na sistangu pia ni candidate na tunaona hatuna fia kutupeleka high school. Tulikuwa tunaomba mtu wako mahali anaweza tusaidia tuende high school tusome tutimize malengo yetu na tutengeneze boma yetu ikuwe sawa tukuwe watoto wenye wanaweza jitegemea maishani. Nende kuteka daktari na niniva nitwanenania na mutui wa siana ii ula ni Mary Kaleche na ula waweta kana ithitwa itethesya siana ii kuma mwakani wa 2019 itina wa kuona ii nyama. Nivo nende hivyo ni kwenda manya kana kakethela kakuma nati avala kethia kakuma na nathi nethe situation ya ondu meili ni toto orphans na gila noni ondu meili ni nende hivyo ni kwethia ngumatethesya na matethesya kwa vinda ya sa kuma 2019 2020 mpaka uyu nini kalani matethete ni mesi kwa tethio mwingi nini kalangu matethia nundu ni twana twa twilitu nina atosie tatwana twakwa na nivo ninekalia kwa vinda ya zangu tutethesya na nethi ya mukosi ni wethi ya munene ni Mauvoo officers mama tethesya na tukakwata mundu musio otonyoma tethesya kuma bumba kona masomo nimo no twethi at least oni tutethya twina tukuyo muyo nekwethela ni twana tukwenda otethyo twikala twitoka na kesini ya teacher skulu ni uwa mwingi Jeni Mwangi pala siana isomea ni waweta kana skulu nutethea siana ivala utonya na muno kwa kulea kusievithia ndivisi ya mitiane na kuithoya liu ni kana kuikithe kana ni siethwa na ivinda ya ilu ya kusoma. Angalia mwanafunzi ambaye aliye darasa la 8 Frida Kivenzi, performance yake anatia bidii, lakini sababu ya ukosefu wa chakula wakati mwingi inakuwa hakuweza kupitia zile alama za juu. Unakuta anakuja kuperform hapo alama za 200, 250. Kama angepata chakula na apate kile ambacho anahitaji, tuko na uhakika thabiti kwamba anaweza fikisha alama ya 300. Okavindane kausia na ini si akwata uthethe wa leu mito na mavula kuma kwa maofisa mavo lisema kisese cha mwingi matongo esu ni we komanda wa Peter Mutuma na ula wakule wonde ula wina utoni wa kutethesya siana ii eyumile nundu ni kwenda kusoma itina wa kumina masomo moma musingi. Holidays nini watoto wasaidiwa, tukaungana na my fellow police officers na the community tukapata some feedings ambayo ni ya kuwasaidia for the time being. Walimu nao wamefanya mzuri because all along wameniambia ndio ilikuwa nasaidia watoto kutoa tu kwa tunajua mbaki. Nimewaambia hii program kama hii wakifikisha kwa DC the government has the program ya kusaidia the orphans watasaidika zaidi. Ni
makulio kwa andu mangoya ulau vamwe na serikali ivikie kulikila na kuikithia kana ciana ii nisiakwata musaada na muno wa kisomo. Nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Mwingi kauntini ya Kitui ni Lina Musangi. Giwaiseli na Musangi itubicha muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa Samonza na ndiba yaseleka mwendoni wa Samwina nusu WINAKE rastazomo dhini wa Vilingi wa Mauvoo. Nyene Tofik MAKENZI wa Mutunga ni kuendea muthenya wa ile teti wa Nesa.